u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinye umushinga w'amasezerano mu by'ubukungu. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ndetse n'intambwe ikomeye ibanziriza gusinya amasezerano. Intambwe yatewe tariki ya 7 Ugushyingo uyu mwaka ubwo inama intumwa z'ibihugu byombi iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar, Togo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zahuriraga i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama yari igamije gusuzuma intambwe imaze guterwa nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano y'amahoro tariki 27 Kamena 2025 ndetse n'imbogamizi zihari. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko umuhango wo gusinya ku mushinga w'aya masezerano wakurikiwe n'umunyamabanga ushinzwe ibikorwa bya politike Harrison Hocker, umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu bufatanye na Afrika Mossad Bruce, ndetse kandi ingingo zigize umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu zirimo ubufatanye mu rwego rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, bukaba urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya 3, ubufatanye mu by'ubucuruzi ndetse no kubaka ibikorwa remezo byo ku mupaka ndetse no guteza imbere urwego rw'ubuzima ndetse no kubungabunga pariki. Iyi minisiteri yasobanuye ko aya masezerano yashyizweho umukono azafasha u Rwanda na Leta EDC gutera imbere mu by'ubukungu, ireme, amahirwe ndetse n'ishoramari. Abanyarwanda rero n'abanyekongo babonemo inyungu zitaziguye kandi amahoro aboneke mu karere. Nk'uko yabitangaje, umusaruro w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu uzashingira kwishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'umutekano zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe iwushamikiyeho, ndetse kandi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Mu ngamba z'umutekano, abitabiriye inama bagaragaje ko kuzishyira mu bikorwa bitari kwihuta, rero bemeranya ko imbaraga zikwiye kongerwa gushyirwamo ku masezerano y'amahoro i Washington. U Rwanda NRC n'abahuza bagaragaje ko biteguye ibitero bya politike cyangwa amagambo y'ubushotoranyi bishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano i Washington, bityo ko rero impande zombi zikwiye kuyarinda. Umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu wari gushyirwaho umukono tariki ya 3 wari gushyirwaho umukono tariki ya 3 Ukwakira 2025, ariko rero icyo gihe Perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yarabyanze, agaragaza ko ingingo zirebana n'umutekano zigomba kubanza kubahirizwa. Kuba kandi yemera gusinya kuri uyu mushinga w'amasezerano bizaba n'ubundi bifite aho bihuriye ku kimenyetso cy'uko amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ashobora gusinywa vuba kuko Perezida Donald Trump wa Amerika abyifuza muri rusange. Richard Drax: harimo ukuboko kunini cyane kwa Amerika, by'umwihariko umujyanama wa perezida mu bya Afurika Mossad Bruce, hakiyongeraho uburyo hari uburyo nabonye Togo nayo yinjiye muri iki kibazo, nayo ni bamwe mu bari kugaragaza ko bashaka gufasha kugira ngo amahoro yongeye kugaruka mu karere, ndetse na Afurika yunze ubumwe birumvikana. Ibyo byose rero ni bimwe mu bigo cyangwa se mu mpande ziri gufasha cyane, tutibagiwe Qatar, mu mpande ziri gufasha cyane kugira ngo aya masezerano asinywe, kuko gusinywa yasinywe, ariko ntago nzi neza niba koko bizanafasha mu gushyirwa mu bikorwa kwa aya masezerano. Babyifuje bose, ariko urumva rero abahuza bose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Doha, Qatar, birumvikana Togo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe abashaka kuba baganiriye neza kubw'amahirwe bikaba successful. Ariko n'amasezerano nge mbona ubundi byagafashije, kubera ko dushingiye ku bintu byinshi ubundi nk'igihugu cy'igituranyi cya Kongo gihuriyeho n'u Rwanda,
byagombye kuba bifasha cyane mu kuzamura ubukungu bw'akarere kubera ko hari byinshi bahuriyeho kuko byonyine bagombye kuba babyaza umusaruro iki kiyaga duhuriyeho ikiyaga cya Kivu hagombye kuba habyazwa umusaruro amabuye y'agaciro kuko hari amabuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ari mwe mu ruganda atunganyirizwa mu Rwanda, ariko ibyo ntibikorwa kuko hari uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashaka guhuza na leta y'u Rwanda. Hakiyongeraho ibikorwa by'ubucuruzi kuko nk'ubu ngubu mujya mubona ibikorwa by'ubucuruzi aho hari abanyekongo baza guhahira mu Rwanda bagatwara ibicuruzwa bivuye mu Rwanda bikaryanwa muri Kongo, ariko hakaba hari ibice bimwe na bimwe leta ya Kongo itemera ko abanyarwanda bajya kuzanayo ibicuruzwa kandi turi abaturanyi. Ibyo byose rero nk'uko byashyizwe mu masezerano ko bashaka gushyiramo ubufatanye bakaba bakubaka n'urugomero rw'amashanyarazi muri Rusizi ya 3. Ibyo ni ibindi bizafasha cyane kugira ngo abanyarusizi babone iryo terambere, abanyekongo babone iterambere. Ibyo byose bifashe mu guhuza kuko hari nk'abanyarusizi bafite umuriro w'amashanyarazi kandi muri Kongo hakurya batawufite. Iyo haza kuba ubufatanye kandi umuriro ukaba uturuka muri Rusizi n'ubundi, iyo baza kuba bafite ubwo bufatanye rwari kuba ari urugomero ruhuriweho n'ibihugu byombi kandi ubwo bufatanye bugakorwa. Nihaza gukorwa rero ibyo bintu byombi hakaba habaho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro akazanwa mu Rwanda agatunganywa kuko nta Rwanda ruyatunganya muri Kongo ruhari. Nibwo buryo bushoboka n'ubundi bahuza bombi bahurizaho kuba u Rwanda rufite ubushobozi bwo kuba babanza gutunganya amabuye y'agaciro kugira ngo ahabwe agaciro. Birumvikana hari uburyo banza gutunganywamo kugira ngo babone inyungu zifatika bitandukanye wenda nuko ibihugu bigenza bimo n'u Burundi bikuramo bahita babijyana. Gusa icyo nshaka gutengaragaza aha ngaha nuko inyungu zirahari. Biramutse ko baye successful ibihugu byakongera guhanahana ibicuruzwa mu buryo bufatika bitandukanye wenda n'uburyo bikorwa ubu ngubu mu buryo budasesuye, ariko se nabyo birashoboka. Ariko niba ingingo irimo izi mpande z'abahuza zibyumva neza biratanga umusaruro mu buryo bufatika rwose, ariko biragoye nanone. Reka dutegereze turebe. Izi ngingo zombi ntabwo nabihamya, ni ingingo nziza zanafasha zanashyirwa mu bikorwa kuko kuba, ariko hakabamo ingingo ebyiri zigoye cyane. Ingingo ya mbere igoye ariko itari iri ku ruhembe cyane ni ukuba bimwe mu bihugu bishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakemeza Kisekedi ngo nibareke koko yamabuye y'agaciro avanwe muri Kongo ageza gutunganyirizwa mu Rwanda. Kuko abanyekongo bamwe na bamwe bari mu mujyi umwe na Kisekedi ndetse n'abandi bafite imitekerereze ikana aho ngaho bo bahita bafata ko ari inyungu ku Rwanda ko ntacyo bizafasha Kongo. Hakaba ikindi kibazo cyo kizasaba n'izindi mbaraga cyo kuvuga ngo hazarandurwa FDLR mu mashyamba ya Kongo. Izo ni ingingo ebyiri zigoye ko zizashyirwa mu bikorwa. Ni nacyo kikiri imbogamizi cyane ku bijyanye n'aya masezerano n'ishyirwa mu bikorwa mu gihe ubukungu buzatanga umusaruro, nuko abo bose bazaba batakiri muri kino gihugu nk'ababangamiye abaturage ndetse n'umutekano wo kuba kampani yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaza kuhakorera ntabwo abitekanye. Hakenewe rero ko imitwe nk'iriya ibanza kuva muri Kongo n'urugendo rurerure cyane. Ibi ngibi rero icyo nibaza, hari ibikorwa amasezerano agashyirwa mu bikorwa ariko bakirengagiza umunyekongo uri kubabara cyangwa se ufite ibibazo ariko utari kwitabwaho muri ibi bikorwa byose biri gukorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi ibikorwa byose biganisha ku mutekano muke uri muri Kongo ufite aho uhuriye n'abo banyekongo bashaka uburenganzira bwabo. Ni gute bari gushyira imbere inzira y'amasezerano ku bukungu bwa Kongo bakibagiza ko hari M23 ishaka uburenganzira bwabo nk'abanyekongo? Ibi bintu bizashyirwa mu bikorwa gute? Bizasaba ko leta ya Kongo ibanza gushyiraho umucyo kuri bino bintu, ntikomeze kugira kangonondwa nk'aka ngaka. Leta ya Kongo ndi urufunguzo
wo kwemera byose nayo birashoboka ko bigoye cyane. Richard Drax biracyayigoye ku buryo bukomeye cyane. Gusa uwitwa Touadera yagaragaje ko abarimo European Union ndetse n'Ubufaransa bamutereranye cyane, hanyuma akagobokwa n'u Rwanda ndetse n'Uburusiya. Kibazo ukuntu bamutereranye uyu mugabo cyarateranywe cyane. None se ikindi kibazo rero, wenda ibyo bishobora gukorwa. Ni perezida wa Centrafrica witwa Faustin Archange Touadera. Ni uyu mugabo nyine birumvikana shaka ko baramutereranye. Ni perezida Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica yagaragaje ko nubwo igihugu cye cyari mu ngorane u Rwanda n'Uburusiya aribo bakigobotse mu gihe barimo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'Ubufaransa barimo barebera. Touadera azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu cya Centrafrica ateganyijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kukuboza. Yabigarutseho cyane mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Marc Perelman wa televiziyo ya France 24. Rero amakuru avuga ko uyu mukuru w'igihugu amaze igihe yotswe igitutu na leta y'Uburusiya ngo areke imikoranire n'umutwe w'abacanshuro wa Wagner wo muri iki gihugu n'ubundi. Hanyuma rero asinye amasezerano y'imikoranire n'undi mutwe wa Africa Corps wa leta y'Uburusiya. Touadera ubwo yabazwaga niba koko Moscow imaze igihe imwotsa igitutu yagaragaje ko atari uko bimeze, ko rero ahubwo ubutegetsi bwe bumaze igihe mu biganiro n'Uburusiya nk'uko bwabigirana n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyagaragaza ko bifuza imikoranire. Yavuze ko usibye kuba Uburusiya busanzwe ari umufatanyabikorwa wa Centrafrica, rero bwanafashe iya mbere mu gutabara iki gihugu mu gihe amahanga yari yabateranye mu gihe noneho bari mu bibazo cyarimo kuva mu myaka 8 ishize. Yakomeje avuga ko icyo gihe Centrafrica yasabye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi isaba ubufasha, ariko rero Federico Mogherini wari umuyobozi ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'umutekano muri uriya muryango akayisubiza ko amasezerano yawo atabemerera kuyifasha. Touadera yavuze ko igitangaje ari uko akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kaje gusaba Centrafrica ko intwaro yahawe n'Uburusiya zitagomba gukoreshwa n'ingabo zayo, ahubwo ko rero zikwiye kujya zikoreshwa mu myitozo. Yavuze ko kandi muri 2021 ubwo inyeshyamba za CPC zari zatangiye kwigarurira imijyi itandukanye yabwo yitabaje igihugu rero bitandukanye, ariko rero bikarangira Uburusiya n'u Rwanda aribo bahawe ubufasha, kuko Touadera yanashimangiye ko kandi Centrafrica nk'igihugu gisa nk'icyasenyutse giteye yiteguye gufungirira amarembo uwo ari gufungura amarembo wese wifuza ko bakorana. Centrafrica rero ikaba yanenze cyane umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'Ubufaransa kuba baratereranye Centrafrica nyine mu gihe bari mu byago bikomeye cyane, ariko agasoza asaba amahanga uwo ari we wese wifuza kuba yakorana na Centrafrica amarembo arakinguye. Amarembo aruguruwe yabigenze bite nibyo ngibyo amarembo arakinguye kuba rero wakinjira muri Centrafrica ugiye gutanga ubufasha mu buryo bwe cyangwa ubundi rero biremewe. Amahanga rero yumve neza, dore ko agiye kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu. Ubufasha rero barakeneye kugira ngo amatora yose azagende neza mu buryo butandukanye, dore ko Centrafrica yugarijwe cyane n'ibyihebe. Birumvikana ari n'u Rwanda rwagiye gutanga umusanzu warwo mu bufasha bwabo bwose mu gihe inkunga yo idahagije u Rwanda ruhabwa, ariko ngo u Rwanda rwo ngo rugera naho rurenza n'ibisabwa, ariko ngo rurinde umutekano w'abaturage ba Centrafrica.
ni bimwe abanyarwanda barabizi ko haciyeho imyaka humvikana ingabo z'u Rwanda zigarura amahoro muri Central Africa, kandi abaturage mu mashusho yagiye agaragara bagiye bagaragaza kwishima ndetse no kunyurwa n'abasirikari b'u Rwanda aho babaga bageze ko babonaga amahoro. Ibyo byanafashije mu kugabanya umutekano muke wari uri muri Central Africa. Gusa ibingibi byo kuba perezida hari icyo yabivuzeho, kuba hari uburyo u Rwanda n'Uburusiya aribo bantu bagize icyo bakora cyane, bifite aho bihuriye cyane n'uburyo ubundi ntago byari gushoboka ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwo ni European Union wari kujya gutabara ahantu Uburusiya buri biragoye cyane, kubera ko Uburusiya, Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru ni bimwe mu bihugu byagiye bigaragaza gupinga uyu muryango European Union, bikagaragaza ko byo binashaka gufominga undi muryango cyangwa se gushyira undi muryango wabyo byihariye, wenda bigaragaza kudakora kwabyo. Hakiyongeraho Ubufaransa bugendera muri uwo mujyo wa European Union. Rero kuba uwo muryango utaragiyeyo ndetse n'ibindi bihugu biwubarizwamo kandi bikomeye ntibijye gutabara muri Central Africa, byari kumvikana cyane kuko ntago byari kujya ahantu hahuriwe n'Uburusiya. Hakiyongeraho imiryango imwe n'imigenda ivuga ati ariko uburyo bagenda bishingira ko n'ubundi Uburusiya umutwe wa Wagner ukorana cyane na Central Africa, kubera ko ngo Uburusiya ahubwo bushaka kuba bwazana umutwe wayo witwa The Corps, ariko n'ubundi minisitiri nubwo yabihakanye, ariko minisitiri wungirije w'ingabo z'Uburusiya witwa Leonos Beki Evokovo muri Werurwe uyu mwaka nibwo n'ubundi yasuraga Central Africa, yeruye ko byanga byakunda Bangui igomba guca umubano na Wagner, byatumye muri Central Africa yisanga ntandi mahitamo ifite igapfa kubyemera nubwo yabihakanye. Dore ko n'ubundi byatangajwe, ariko n'ubundi Richard Drax byitezwe ko Africa Corps igomba gutangira gukorera byeruye muri Central Africa mu mwaka utaha wa 2026 nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'ukwezi gutaha. Kukuboza urumva ko nubwo yabihakanye, ariko hari amakuru ahari avuga ko ashaka gukorana na Africa Corps. Birumvikana mu gihe rero uyu mutwe waba utangiye gukorera muri iki gihugu, cyaba kiyongereye cyane ku bindi bihugu birimo ibyo mu karere ka Sahel wasimbuyemo Wagner nyuma y'urupfu rwari umuyobozi wayo Wagner nyine. Icyakoze biteganyijwe ko n'ubundi Africa Corps izaba yatangiye gukorera muri South Africa. Abacanshuro ba Wagner bazagenda biyinjizamo gake gake, biyinjizamo gake gake kuko bizagenda bashyiramo gahoro gahoro, kuko ntago sinzi niba wenda hari icyo ubwo bizagira bigafasha cyane Central Africa kugira ngo n'ubundi bikomeze bifashe nyine mu kugarura amahoro muri kiriya gihugu. Ariko bizafasha wenda, reka dutegereze mu matora wenda niba hari uzatsinda, ubwo uzatsinda wazameneka, ariko reka tubanze tumenye ngo se ninde uwo muntu. Rero niwe wenda tuzavuga tuti uyu niwe tugiye kureberaho ibindi bikorwa bigiye kubera muri Central Africa, twibaza ngo bizagenda bite cyangwa se bizafasha iki, dore ko Central Africa rwose maze igihe nyine muri ibyo bibazo by'umutekano muke, kandi bagomba gushaka uburyo bakabisohokamo kugira ngo bongere babone amahoro tu. Ngiye babona amahoro. Irugarijwe cyane rwose ku buryo bukomeye cyane, ku buryo umuntu ashobora kwibaza wenda amaherezo yabyo gusa aragaragara. Amaherezo yabyo nta n'amakimbirane menshi ahari, uruhande ni rumwe, kugarijwe ni rumwe cyane, ari rwo leta ya Central Africa. Abandi nyine ni ibyihebe birumvikana, amakimbirane yaho rero atandukanye n'andi yose.
nta kuzuyaza gufasha Central Africa kuko ubufasha ikeneye ni ubufasha bwihutirwa ku baturage ba Central Africa birumvikana kuko Central Africa iramutse igize ubundi bufasha ihabwa n'ibihugu bikomakomeye birimo intwaro se abasirikari se n'ibindi bitandukanye byafasha cyane kuba bahashya ibyihebe muri Central Africa mu bice mu ntara zitandukanye zo muri kino gihugu. Ibintu byakozwe rero mu gihe gishize ni ibintu byiza ku bufatanye n'Uburusiya ndetse na leta y'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda ku buryo ari ibintu bishimirwa cyane.